Reka ya makuru tuyateruriye kuri iyi nkuru ivuga ko General Jean Bosco Kazura wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari umwe mu basirikari 1167 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda rikavuga ko Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko abasirikari barimo General Jean Bosco Kazura n'abandi bane bafite ipeti rya Brigadier General bajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Aba ni Brigadier General John Bagabo, akabamo Brigadier General John Bosco Rutikanga, Brigadier General Johnson Hodari na Brigadier General Filime Bayingana. Umukuru w'igihugu yemeje ko kandi abandi ba ofisiye bakuru 170 n'abandi basirikare bafite amapeta atandukanye 992 nabo bajya mu kiruhuko. General Kazura yabaye mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda mu myaka myinshi ishize, kuko guhera 2019 kugera muri 2023 yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabaye kandi mu zindi nzego zitandukanye, harimo no kuba umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikari rya Nyakinama. Yigeze kuba umujyanama w'umukuru w'igihugu mu birebana n'igisirikari, umugaba wungirije w'ingabo za Afurika yunze ubumwe i Darfur muri Sudani. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali. Brigadier General John Bagabo we yakoze igihe kinini mu nzego z'ubutabera za gisirikare, kuko yari asanzwe hari perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, ndetse yanabaye komiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Brigadier General John Bosco Rutikanga we yigeze kuba umuyobozi mukuru w'ingabo mu ntara y'Amajyaruguru. Yabaye kandi umuyobozi wa brigade ya 204. Ipeti yari afite yari hawe 2018 ubwo we n'abagenzi be batandatu bari bafite ipeti rya colonel bagerwaga ba Brigadier General. Mu bandi basirikari bakuru bashyizwe mu kiruhuko harimo Brigadier General Johnson Hodari wigeze kuba umuyobozi w'ingabo mu turere twa Bugesera, Ngoma ndetse na Kirehe. Yanabaye kandi umuyobozi w'ingabo za Brigade 305 zikorera mu turere twa Musanze n'igice cya Burera. Brigadier General Filime Bayingana we azwi cyane mu ikipe ya APRFC, yigeze kuba mu buyobozi bukuru bwayo. Mu muhango wo gusezerera aba basirikari, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yabashimiye umusanzu wabo mu iterambere ry'u Rwanda kuva mu bihe byo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no mu rugendo rw'iterambere igihugu kirimo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yavuze ko intambwe yose bateye yarimo ubwitange n'umuhate wo kuzuza neza inshingano zabo zo kurinda igihugu. Ubwo tuvuze ku bijyanye n'abagiye mu kiruhuko, reka tunavuge kuri iri tangazo kandi ryasohotse rikagaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje impamvu zatumye abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda birukanwa, zirimo ko General Major Nzaramba Martin yanyuranyije n'amahame agenga igisirikare cy'u Rwanda akarangwa na ruswa. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu rukerera rwo kuwa gatanu yirukanye abasirikare bakuru barimo General Major Martin Nzaramba, Colonel Dr Etienne Uwimana n'abandi ba ofisiye 19 bakuru n'abato. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye ikinyamakuru igihe ko Nzaramba yirukanwe kubera ruswa no gukoresha nabi amafaranga yagenewe kwita ku mibereho y'abasirikari ubwo yari mushingano nk'umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikari cya Nasho. Colonel Dr Uwimana we ngo yirukanwe kubera amakosa akomeye no kunyuranya n'amahame n'indangagaciro za RDF. Usibye aba, Rwivanga yasobanuye ko abandi birukanwe barimo abakoze ibyaha bya ruswa n'indi myitwarire mibi. Yavuze ko RDF yiyemeje kutazadohoka ku ihame ryo kurwanya ruswa n'imyitwarire mibi no kutagira ikinyabupfura mu bayigize. Muri Kamena 2023 nabwo ariko Perezida Paul Kagame yari yirukanye mu gisirikare abajenerali barimo Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. Usibye aba, hanirukanwe abasirikari 116 mu gihe abandi 112 amasezerano yabo yaseshwe. Aba basirikari bakuru nabo ngo birukanwe kubera amakosa n'ibyaha bijya kumera nk'iby'abariya. Icyo gihe byatangajwe ko General Major Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu y'ubusinzi bukabije. Brigadier General Francis Mutiganda yirukanwa kubera gusuzugura inzego za gisirikari. Mu mpamvu zituma umusirikari yirukanwa mu gisirikari, RDF igaragaza ko harimo amakosa akomeye yajyanye no kuba atarubahirije indangagaciro za gisirikari, harimo nko kutarangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda, zirimo kuba umuntu agomba kubaha inzego za gisirikari, umusirikare wagaragayeho ruswa cyangwa amacakubiri, amatiku kure mu duce n'ibindi, nawe ngo ashobora kwirukanwa.
Gusesa amasezerano mu gisirikare byo bibaho iyo umukoresha abonye ko nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza, cyane cyane biturutse ku myitwarire idahwitse. Duhindura ingingo tubabwire ko abantu batatu bari gucukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Ruli ni mu karere ka Gakenke bahuye n'amazi mu kirombe bacukuragamo. Aya mazi ahita bica. Aba bantu bari gucukura mu kirombe cya koperative isanzwe ikora ubucukuzi yitwa Komekagi ikorera ahubwo ubucukuzi mu murenge wa Ruli. Baguyemo ku mugoroba aho ku itariki ya 29 Kanama 2024. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Vestine Mukandayisenga yemeje aya makuru, akavuga ko muri iki kirombe harimo abantu benshi, ariko ngubwo bacukuraga batoboye ahantu bagahura n'amazi agahita abazamukana. Bamwe muri bo bariruka, ariko kubw'amahirwe make abandi batatu amazi arabahitana. Icyo kirombe giherereye mu mudugudu wa Nyamugari, akagari ka Gikingo mu murenge wa Ruli mu karere ka Gakenke, cyagiye giteza impanuka mu bihe bitandukanye, aho nko mu mpera za 2023 cyagwiriye Bavakure Gerard ubwo yarimo gusana inzira zigana muri icyo kirombe. Kuri ubu icyo kirombe ngo hafashwe ingamba zo kuba gifunzwe kugira ngo hakorwe ubushakashatsi ku kibazo cy'ayo mazi, mu kwirinda ko abantu benshi bakomeza kwagirira ibibazo. Iyindi nkuru yakwirakwiye mu bitangazamakuru bitandukanye ni y'umwana wabaga mu rugo rw'umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma, bigaragazwa ko yishwe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yemeje ko umwana witwa Ganza Ryan wabaga mu rugo rw'umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma muri Gisagara yishwe. Mu kiganiro Dr Murangira Thierry yahaye umunyamakuru w'umuryango yemeje ko ibimenyetso bya gihanga bigaragaza ko uwo mwana yishwe. Dr Murangira Thierry yatangaje ko raporo yavuye muri laboratoire y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera igaragaza ko Ganza Ryan w'imyaka 8 yapfuye yishwe. Tariki ya 26 Kanama 2024 nibwo nyakwigendera Ganza yashyinguye mu irimbiro rya Rusororo, ariko urupfu rw'uyu mwana rwamenyekanye ku ya 18 z'ukwezi kwa 8 aguye mu rugo nyina yashatsemo mu murenge wa Kigali ahazwi nka Norvege, aho yabazanye kuba nyuma yo guhagarika kubana na se ububyara Ganza na mukuru we uri mu kigero cy'imyaka 12. Icyo gihe umugabo wa nyina Dr Pascal Ngirwosanga wari umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma muri Gisagara yahise atabwa muri yombi ngo hakorwe iperereza. Umuvugizi wa RIB akavuga ko dosiye ya Dr Ngirwosanga Pascal w'imyaka 38 yoherejwe mu bushinjacyaha ya 23 Kanama 2024. Birumvikana hakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Ganza. Tutarava mu Rwanda, reka tubabwire ko umunyarwanda Niyibizi Emmanuel wari wabaye wa gatanu muri metero 1500 zo gusiganwa ku maguru mu mikino Paralympique yakuwe mu isiganwa nyuma yo kugendera nabi mu nzira abakinyi banyuramo. Imikino Paralympique yakomeje kubera mu France mu mujyi wa Paris kuri uyu wa gatandatu, aho hakinwe icyiciro cy'abasiganwa ku maguru muri metero 1500. Uyu ni umwe mu mikino yari hagarariwemo n'u Rwanda, yahurije hamwe abafite ubumuga muri siporo zitandukanye, ariko byarangiriye nyine rusezerewe rugikubita. Niyibizi Emmanuel yakoresheje imbaraga ze zose abasha gusoza iri siganwa ari ku mwanya wa gatanu mu bakinnyi 16 bari bahanganye nawe, akoresha iminota 3 n'amasegonda 56.30, ari nabyo bihe bye byiza agize muri icyo cyiciro. Gusa amahirwe ntabwo yamusekeye, kuko uyu mukinnyi yakuyemo isiganwa kubera amakosa yakoze yo kugendera nabi mu nzira abakinnyi banyuramo biruka. Hanze y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yirukanye intumwa nkuru yamuhagarariraga mu biganiro byaberaga i Rwanda muri Angola na Nairobi muri Kenya, Serge Chibango Kabeya. Ni amakuru umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Tina Salama yemereje kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo ku 30 Kanama 2024. Yagize ati Chibango Kabeya Serge, intumwa nkuru ishinzwe gukurikirana imyanzuro ya Rwanda n'ibiganiro bya Nairobi, yirukanwe ku nshingano ze. Nk'uko umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yabisobanuye, Sumbu Sita Mangu yagizwe intumwa nkuru ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ya Rwanda ndetse n'imyanzuro y'imiryango y'akarere. Chibango yatangiye guhagararira Perezida Tshisekedi muri Mata 2022 ubwo hatangiraga ibiganiro bya Nairobi byahuzaga abanyekongo bafite aho bahuriye n'umutekano muke wo mu burasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko ahagarariye imitwe yitwaje intwaro. Niwe umutwe witwaje intwaro wa M23 ushinja kuwirukanisha muri ibi biganiro ubwo byatangiraga muri uko kwezi, awushinja kubura imirwano muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yagaragaye inshuro zose
yaherekeje intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu biganiro bibera i Rwanda guhera muri 2020. Ni ibiganiro bigirwamo uruhare rukomeye na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Bivugwa ko Chibangu yafashwe amajwi atabizi ari kunenga politike ya Perezida Tshisekedi mu gukemura ikibazo afitanye n'u Rwanda n'umutwe wa M23 ngo mbere ko yirukanwa. Bivugwa ko ku ya 29 Kanama yabanje guhamagarwa n'urwego rushinzwe iperereza muri iki gihugu maze narwo rumuhata ibibazo. Reka duhinire kuri iyi nkuru ivuga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwasabye leta ya Mongolia gufunga Perezida Vladimir Putin ubwo azaba ari kugirirayo uruzinduko tariki ya 2 Nzeri 2024. Muri Werurwe 2023 ICC yasohoye impapuro zo guta muri yombi Perezida uyobora Uburusiya Vladimir Putin imushinje cyaha kirimo gukura abana muri Ukraine mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi bya Perezida Putin ashinjwa kubikora kuva muri Gashyantare 2022 ubwo ingabo z'Uburusiya zatangiraga kugaba ibitero mu ntara ya Donetsk na Luhansk muri Ukraine. Leta y'Uburusiya yateye utwatsi icyo kirego igaragaza ko gukura abana mu bice biberamo intambara atari icyaha. Nayo muri Gicurasi ariko 2023 yasohoye impapuro zo guta muri yombi umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan mu gihe Putin yitegura kujya kwifatanya nabo muri Mongolia kwizihiza umunsi mukuru w'urugamba rwa Khakin Gor rwabaye mu 1939. Umuvugizi wa ICC Fadi El Abdallah yibukije Mongolia ko iri mu bihugu byashyize umukono ku masezerano agenga uru rukiko. Fadi usaba Mongolia kuzafunga Putin yasobanuye ko iyo igihugu kirebwa n'aya masezerano kitifatanyije n'ibindi bihugu kuyubahiriza, abacamanza ba ICC babimenyesha inteko rusange y'ibihugu byose bireba bigafata icyemezo. Leta ya Ukraine nayo yamaze kwandikira Mongolia isaba kuzafunga Perezida Vladimir Putin. Gusa Uburusiya bwagaragaje ko nta bwoba bufite bwo kuba uyu mukuru w'igihugu yafungwa, bugasobanura ko uruzinduko rwe rwateguwe neza bihagije. Naha dusoreje amakuru yaragezweho. Iyi ni Dezumu TV. Wowe utarakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kandi zo subscribe, wibuke gukanda n'inzogera ihitiza kugira ngo ibiganiro bizajye bikugeraho mu buryo bwa notification. Ndabashimiye.